U subotu je u dvorani Elektrotehničke škole u Novoj Gradiški odigrana utakmica petog kola prve Hrvatske B odbojkaške lige. Gostovali su Šibenčanke, trenutno vodeći na tablici, koje su i pobjedile naše odbojkašice rezultatom 0-3 i tako ostale neporažene u dosadašnjem tijeku natjecanja. Novogradišćanke su tako po prvi put ove sezone izgubile kod kuće, no možemo zaključiti da su na neki način i same zaslužne za to. Jednostavno nisu imale svoju večer, iako su se u prva dva seta odlično borile, ali u ključnim trenucima dolazilo je do dekoncentracije i banalnih grešaka, što su gošće iskoristili i osvojili sva tri seta 19-25, 21-25 i 16-25. No kako je na kraju utakmice rekao trener naših odbojkašica Damir Runjaš, izgubili su od bolje ekipe. Jedina je utjeha što su Novogradišćanke ostale na 4. mjestu prvenstvene tablice i što su za razliku od drugoplasiranog Rovinja i treće plasirane Marčane jedine igrale protiv Šibenika, tako da im je do kraja polusezone ostalo nešto lakših utakmica. Primjerice u sljedećem kolu putuju u Dubrovnik, gdje se realno može očekivati pobjeda protiv jedne od najslabijih ekipa ove sezone.